Mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Ndolivhuwa a tshi kha ḓivha madekwana vhuḓi kha Belren News u tevhela news khothe reports na mpho Felicia Mudau. Sangamisi vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o tou ṱhodza mafhungo fhano tshitirikini tsha Vhembe. Ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina, Makhado, Collins Chavhani khathihi na Thulamela. Hune kha ri thome ngo lavhelesa mulandu wa muṱhannga wa ḓo vhonala a tshi khou gwa vhiḓa ḽa khaladzi yawe mavhiḓani a dopeni kha ḽa Shanja vhuponi ha Nzhelele. U ḓo dovha hafhu ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou nga musumbulowo wa vhege ino. Muhumbulelwa ana ḓivhea nga Tibulidzepe wa miṅwaha ya 30 o vhonala a tshi khou gulula vhiḓa ḽa khaladzi yawe, sumbedza uri u ḓo panga malovha khaḽo ṅwahani wo fhiraho. Zwino tshifhingani tsho fhiraho khothe yo fhedzisela i tshi khou dzhia tsho ya uri ndi khwine muhumbulelwa a tshi bvisiwa khothoni nga ṅwambo wa uri madokotela vha khou sumbedza zwo tshi ḓa kha sia ḽa zwa muhumbulo ha ngo lugela u senga. Zwino khothe yo fhedzisela khou dzhia tsho ya uri muhumbulelwa a vhuye nga ḽa vhu15 Tshimedzi 2025 nga murahu musi nga ḽavhuṱanu ḽo fhiraho ho vha hu si na muḓagasi khothe. Ri bvela phanḓa khathihi no khunyeledza news khothe reports ngo lavhelesa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Dzanani ye ya fhirisela phanḓa mulandu wa muhumbulelwa ana khou hweswa mulandu wa u tshipa ṅwana nyana. Muhumbulelwa vhane vha ḓivhea nga Vho Maine, Vho Mavhungo, Andres Mashavha vha miṅwaha ya 42 vha khou hweswa mulandu wa u tshipa ṅwana nyana wa musidzana wa miṅwaha ya 14. Ri tshi lavhelesa tshiwo itsho ndi tshiwo tshe tsha itea Nzhelele vhuponi ha Mudimeli nga ḽa 2 Khubvumedzi 2024. Zwino zwo ralo Vho Maine vha khou sumbedza uri vhone a vha ḓivhoni mulandu kha zwine vha khou pomoka zwone. Zwino khothe yo fhedzisela i tshi khou pfukisela mulandu uyo u ya kha ḽa vhu19 u swika 21 Lara 2025. U pfa zwinzhi kha ri pfe musi mudzulatshidulo wa Action SA fhano tshitirikini tsha Vhembe Muzanda Vho Khwaranengo khulu vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. A zwo ngo tou tshimbila zwavhuḓi kha heyi case yo tshipiwa ha ṅwana nga mafhungo a uri statement tshine tsha vha tshi hone doketeni hoyu o tshipiwaho kana ṅwana u khou ri a si statement tshe ene ya vhudza mapholisa. Zwe zwa statement tshe tshine tsha vha tshi hone doketeni ndi tshiṅwevho a tshi elani na tshe ene ya vhudza pholisa. Ende zwiṅwe hafhu ṅwana u khou ri hetsho statement pholisa ḽo ri ḽi tshi fhedza u tshi ṅwala a ḽo ngo mu vhalela murahu. Zwino pholisa ḽi khou tea u dovha ḽa humela kha ṅwana uri hu dzhiiwe zwe zwa itea zwe zwa itisa zwone, not hetsho tshine tshi nga vha ho tshi dokekeni. Zwine tsha vha tshi hone a si tshine ṅwana a ri ndi tshe a mu vhudza zwone. Ngwenyana Ndi hono kuma ha news khothe reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingano tshi ḓaho wa thiri lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.